ya merunduro lyetu nengi ndatala kutotwa rundururwa ndeshi pandula ashiko upya kavibutu atalela ya otuli mu maboroka taifa matakuti oerufa mara meboroka matakuti oerufa otuli motuli yaji yamwe elimo ili ya tatu ingisha hela ne kutia sio po mota rundururwa ngane nganyimwete twapewa para viliganyo no uke fambuta uya mu maumbo yetu yenyo atushipandula nga ashikame iya ishipandula shashi oerufa ati sharinga tuliali kapena mwene wao amengwadi popima amekoneria unkuruka viwevulo 53 mukatundamu ndeamo mu maovi eliali na heali ndio etepa ife evulo nongo na heali bokwa konongo na hetatu mara oerufa njine epa ife atutameko kuishelinga kaina mwene omashongoga muni katu amenandi pandula elero lya muni ngitali tu haivi fatuliali ile tulia tatu atufuto rusheno sa atufutevu lya muni natango ilio chilongo chetu ni chamanguruka utahalane evu kiho mwaka leno mwene wevu amonda kala nena eno kusafa uziano kumono ikuna paife vulava gova ukakomeho vopezera ya unono yato akambava wali naleta umono ikuno kulesha no ule hitene neshike neramba tukufaka achina mara paife tapwa ne orushe nondo de tapwa ne orushe nondo atutitangi mara nyandi natango ape andirufute evula viviriko na ndeviri heali kandina iko mwene wevu elero lya muni otali tunyokoma unene movenduka amekandu vite kuti omoro ashike tunoku okuhila evuli amuni tulia Namibia otahalane president wetu Mene Tumbo andidire president wetu Mene Tumbo ministry yetu yevu iye momo shimanyo shei sashi ondishi kuti okuza ko Havana ano yahira evulo nongo nasi ndesi yopa ifenyi evudi oli amuni otatura pa iko upereki wetumbo muni ngo oimalu ambio na ambita kufamu sese oimalu ambio taikawana na ini nepulo lyango lilima kuti onaini muni teke tupa o ufemba wetu evuli yetu tukaya tuna evuli yetu no unona wetu ukale unana ndokuli na ndodasama ndishi kuchoka ana kange harandi oli yako mara notango na ndodasama okana otakahire kumuni omashongo manene tatalela oshimo shitiyali ngeike ndinda teamu tulimo ipereki mara paife muni engwe tutuirapo para vaivo no ukefa opena ngane onumwe andivuru kumona endopi vage ditunge na ndeuboli yake muni wakwa haraike tulimo ipereki opu kuno ufemba wokutunga pe umbo mai siyo ike omwene otea tulike mu ipereki mu otulimo mashongo manene oipereki otaivuruga kupya mendelero ndesha iko shipereki change nyoshapi ipereki aihembyo ya rungwinapo mara muni ngokwe tupe evu mangane wete kutia evu inali wano leto meroliae mange shikutia otawana mwatu vuru kusharinga tuliali muni netupo ufemba tuvule kutunga pehala memandilima andi dire pamwe nerero lyetu lya katunda pamwe na venduka kwetu pamwe no Namibia ke ngo uvite nyatu popi kutia Mene Tumbo idako ministry ipo indamo moshikumungushwe nino ministry yevu de Mene Tumbo tamu imomo omuni dele sota hala evu shashi sio pa ifenya menga nyatu popima na nde tupo omarusheno natango tobuka kwa miho mashinga sota halevu seso tuliko umbashungu tulingu katuno kuikohera atu ikohere mo maumbo unene katuno utoyire tonga nyimu wete uri yali ta ulongifwa tokala uri mola ina na ngege una esito talifana atu ipopo unjo wetu mono otafa nganyanu mauka po weiti matanka na imaliwa esikulyo lyo mwevi wasa muri mola ina yo utoyire tambo uri yali mbo uri ke broka yetu mukatunda mala kondika kunyo kuna alumenu eliane
ombigangu okuna kuruka vili atano seka tuvite nao ile anu ile miongo bali wali unoshimera sio oto haluka ike to iwaterere ike pon namba mo ero lya muni seka tuli uvitire na washo shiriga muni mange etupa iko uhalambu etupa mbu netupo ufemba tutunge netupo ufemba tutulemo unjuo wetu owetengi tulima eboroka lyetu ali hendogika omaumbo yafika kwa 3 atulongifa iko unjuo bo uliwe alibo mbo iko uliwe alimbo utulimo mashongo manene atuholola chilongo chetu shile atuholola tahalowa ashike seso wakatuweta hai nodete kuti atusi natumona deno maluvalo deno mapipingata ya so twana nepangiro dili ko shipundi dio limone kuti uhali uyako ike kusese ouna teno mahololo nganyatu ke ataera yo kansela ile nganya alipo opoto ali atutala minister no yakwa tavuru kutupo pifa kuti natuka holole pa veta mana kuholola opo ya patako